reka ntangire ngushimira wowe ufunguye iki kiganiro by'umwihariko wowe ukunda siporo ugakunda n'amakuru yayo. Uyu munsi ni itariki ya 17 Gicurasi, itariki abanyarwanda b'abakunzi b'umupira w'amaguru kuva mu myaka yashize, itariki batajya bibagirwa. Ni itariki y'umubabaro, ni itariki uwitwa Ptrick Mafisango, umukinnyi mpuzamahanga w'Amavubi wakiniraga ikipe ya Simba yo muri Tanzania, yapfuye azize impanuka y'imodoka habura amasaha make ngo yurire indege aza mu Rwanda kwitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu Ptrick Mafisango wakiniraga ikipe ya Simba Sport Club yo muri Tanzania, akaba kandi yari umukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi, yitabye Imana agerageza guhunga umuntu wari utwaye moto ahitwa Tazara i Dar es Salaam ahagana ku isaha y'isa 10 za mu gitondo cyo kuwa 17 Gicurasi mu mwaka wa 2012, ubwo Mafisango yerekezaga iwe atashye avuye mu kabyiniro kitwa Mashala Club. Icyo gihe uwitwa Ezekiel Kamwanda wari ushinzwe itumanaho mu ikipe ya Simba niwe wemeje urupfu rwa Mafisango. Yavuze ko Mafisango yanze kugonga moto, imodoka Mafisango yari atwaye ita umuhanda, ngo yari hafi yo kugera mu rugo iwe. Mafisango ngo yabanaga n'umukinnyi mugenzi we w'umugande bakinanaga muri Simba witwa Emmanuel Okwi. Uwari minisitiri wa siporo n'umuco icyo gihe yari Ptrick yatangaje ko yatunguwe no kumva amakuru mabi y'urupfu rwa Mafisango kandi bari bamutegereje i Kigali. Yavuze ko byamutunguye cyane, avuga ko yazize impanuka atararwaye kandi yari yahamagawe mu ikipe y'igihugu. Ikindi Ptrick yavuze ngo nuko cyari igihombo ku ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru. Perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa yari Ntagungira Celestin, nawe yatangaje ko urupfu rwa Mafisango ari akababaro kenshi ku ikipe y'igihugu ndetse n'amakipe yose yakiniye. Mu magambo ye yivugiye ko babuze umukinnyi wari ufite byinshi azakora mu ikipe y'igihugu kandi yari kuzitwara neza. Ikindi Ntagungira Celestin wari uyoboye Ferwafa muri icyo gihe yongeyeho, yavuze ko bagiye gufata mu mugongo umuryango Ptrick Mafisango yari asize, dore ko yitabye Imana asize umugore n'abana 2. Umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi icyo gihe yari Mico, yatangarije ikinyamakuru BBC ko ari amakuru mabi ku ikipe y'igihugu kuko babuze imbaraga bari bakeneye. Yavuze ko kandi ngo yari umukinnyi wari ufite ejo hazaza mu ikipe y'igihugu Amavubi n'ubuzima bwe. Saba gusa bavuze ko bababajwe n'urupfu rwa Ptrick Mafisango kuko Namugiraneza Jean Baptiste bakunze kwita Migi, umukinnyi bakinanye mu ikipe ya APRFC n'Amavubi, yavuze ko abuze umuntu wamugiraga inama kuko kubw'umutoza Ptrick ngo yakinanaga na Mafisango amurusha inararibonye. Mu magambo ye Jean Baptiste Migi yavuze ko ari amakuru mabi yabasanze mu mwiherero w'ikipe y'igihugu, nyamara ngo bari bamutegereje ndetse bamukumbuye. Ikindi Migi yongeyeho ngo nuko yakundaga akazi ke, nkakiri muri APR yabasabaga kwitanga aho gutakaza umukino, ngo yakundaga no kubasetsa. Ptrick Mafisango witabye Imana ku itariki ya 17 Gicurasi 2012 yari umwe mu bakinnyi bari barahawe ubwenegihugu ngo bakinire u Rwanda. Yitabye Imana ubwo yiteguraga kugaruka mu Rwanda ku ya 17 Gicurasi, aho yiteguraga gusanga bagenzi be bo mu ikipe y'igihugu Amavubi, dore ko yari yarahamagawe. Uyu mugabo Ptrick Mafisango yakundwaga cyane n'abanyarwanda kubera kwitanga kwe byamurangaga mu ikipe y'igihugu, byari byaranatumye bamuha akazina k'akabyiniriro ka Patriote. Ptrick Mafisango yapfiriye mu nzira ajyanywe kwa muganga mu bitaro bya Muhimbili Government Hospital. Ptrick Mafisango yapfuye nyuma y'umunsi umwe ahawe ubutumire yari amaze hafi umwaka adaheruka guhabwa mu ikipe y'igihugu,
dore ko ku ya 14 Gicurasi 2012 yari yahamagawe mu ikipe y'igihugu Amavubi yagombaga gukina imikino y'amajonjora yo gushaka tike y'igikombe cya Afurika cya 2013 n'ikisi cya 2014. Mafisango wari warahawe akabyiniriro ka Patriote nk'uko nabikubwiye hejuru, yavukiye muri Kongo Kinshasa mu mwaka w'1980. Yari umukinnyi ushobora gukina imyanya itandukanye cyane cyane hagati. Yahamagawe bwa mbere mu ikipe y'igihugu Amavubi mu mwaka wa 2007 ubwo yari umukinnyi mu ikipe ya PRFC. Uyu kandi Mafisango yigeze kwambara igitambaro cya kapitene mu mwaka wa 2010 ubwo u Rwanda rwakinaga n'ikipe ya Zambia. Ndacyakubwira ku mukinnyi w'ikipe y'igihugu Amavubi Ptrick Mafisango witabye Imana kuri itariki ya 17 Gicurasi 2012. Yitabye Imana afite imyaka 32 y'amavuko. Igikombe cye cya nyuma yatwaye ni icya shampiyona yatwaye muri Simba Sport Club yo muri Tanzania mu mwaka wa 2012. Icyo gihe yanaje ku mwanya wa gatatu mu batsinze ibitego byinshi, yari amaze gutsinda ibitego 12. Umukino we wa nyuma mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ni uw'Amavubi yatsinzwemo n'u Burundi ibitego 3-1. Uwo mukino w'Amavubi n'u Burundi ukaba warabereye kuri stade ya Prince Louis Rwagasore i Bujumbura. Mafisango yabaye umukinnyi wa Tupuisa Mazembe, aza mu ikipe ya PRFC mu mwaka wa 2006, ayikinira umwaka umwe yerekeza mu ikipe ya Traco FC muri 2007. Iyi kipe ya Traco yo yayikiniye imyaka 2, agaruka muri PRFC mu mwaka wa 2009, ayikinira undi mwaka umwe, maze muri 2010 ahita yerekeza muri Tanzania mu ikipe ya Azam FC aho yayikiniye umwaka umwe. Hanyuma mu mwaka wa 2011 ahita yerekeza muri Simba Sport Club nayo mu gihugu cya Tanzania, aza gufata ararangiza amasezerano yayo y'imyaka 2 yari afitanye nayo. Mu ikipe y'igihugu Amavubi Ptrick Mafisango yayikiniye imikino 23, ayitsindira ibitego 2 mu mikino mpuzamahanga itandukanye irimo n'amajonjora y'igikombe cy'isi yakinyemo imikino 10. Nyuma y'urupfu rwe, bamwe mu bafana b'ikipe ya Simba Sport Club yahariya muri Tanzania bafashe ibendera ry'ikipe yabo barimanika aho nyakwigendera yakoreye impanuka, ngo ni mu rwego rwo kumwibuka no kuzirikana uburyo yababaniye. Abo bafana ni abasore 2, harimo uwitwa Ali Muhammad ndetse n'uwitwa Joseph Michael. Bakaba baratangarije ikinyamakuru cyo muri Tanzania cyitwa Champion ko babuze ubushobozi bwo kumanika umunara muremure, bagahitamo kuhashyira ibendera ry'urwibutso rwa Mafisango. Iri bendera ryashinzwe ahitwa Chong Ombe mu mujyi wa Dar es Salaam, habereye impanuka y'imodoka yahitanye Ptrick Mafisango. Ubu ngubu tuvugana kuri itariki ya 17 Gicurasi 2021, imyaka 9 irashize Ptrick Mafisango atuvuyemo. Reka tuvuge ngo Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira kandi ikomeze ibe hafi umuryango yasize abana 2 ndetse na nyina ubabyara. Komeza ubane natwe mu biganiro byose tukugezaho. Ushatse wakora subscribe ndetse ugakora ku nzogera tukabana mu biganiro byose. Turahari ku bwanyu kandi turabakunda cyane.